Bema bi abomodia acheche ne girlfriend ahye dem for ena miensa. Na miensa na chi na busua enye ne se wocheche ne to ho keke o. Ena miensa no wode ne hye dem no eye bro ne maltreatment. Se oba ne beko ejanan anase washroom kra akwajonso mpolo. Aje so bisa permission wo bema ne nche na bema no ebesane no eso ne mu de ne ko washroom ko. Ejina ne ho ma ne bia de obeye wie wase ahwe mu aba ba chiche no bio. Asemo na me bisa se edi mbone nko ano ba wo dom na woni na tsena anase woni na twem na mpo a wo dom nti na wo bepe no ni bibi na do wo ko na wo na friend na wo bepe no na wo bepe na wie na fe de echiwe na ababe dane anwonwo sem to the extent of tie them obai e wo dem obi ba obi dihie Osema tie no machichi no wodemu e de ne si ahye edem for 3 days e brutalize no sanya mepe bia me bono na asamu ichwemu ehina ne ma aposifo anase sojafo ensa kan branch ye no e was ben mei e bo modin akọ ni neighbor hono e se okwa akọje ahama e de akọye ade wo ne ho na bokọje ye no e na branch ba ko no okọje wo ne ho ne se na ujafo den no de ahama tentente kwakoye wo ne dem kosa enti no obo modin na adwe ye ne na anti one tiase e no se there bi esese metete na mehwehwe nia abrante di ahama tentente kwakoye wo single room self contained one tiase enti what 30 ya anto wo hu se oba ne ko hye dem be 3 day yini oba ne mpie ye e na ase niema nche dan ko ye it wo bo modin ase ne ekoso wo dem won niema ko ye wo ho tese me friend it one of police phone abrochimemu de utimu se ye wo sa niema ni bi wo ho no ma wo fa ya no wo friend military for se wo mumra mehania ekoso wo ha be sa se be damien se ni ekoso wo fi wo no ntiase it wo mumra mehwe de abrante ne ye wo fi wo ntia ekoso sa no de Ontimi nkokowura ho apapa so ehon de ente se ye man mu Ghana ha se ye frɛ ya na ediso endi na ni ne endi ahe ehu ya se military for ne do o surround the whole house esi na wo surround the whole house na say abrante ni nya hint se bibi nko ye wa bontinti ko wo dwane wo ye fimu ne wo ye abayo nyina ko wo ye efimu enso afedi ohu se ya trapping no e no asarande ya ye ma branch yesu de ne ko ye de ne ko tu aban kukuma o friend lawyer so wo hia no na aban wan so ya bomode ya de na ko to hospital na ebusia asojafo yi ewura edemu ho no ne mko hu ye na chese nya na abrante ni neighbor no e suspect ne no na ekoso atese wachichi aban we ya mpo empa for 3 good days onware oba besi a onware me ka se se obewure kura no ne da wo e bu no e so mo koe na oba no woods ekru ewo wo ne ho eni ne hunam bi e ho ni ne dimu nyina se blows pa no wa bo de pa de mo ne nko ano ye no e ne ma ne ba ne sa na ye de abaye ko hospital e na ye bi sa abaye se adenti e na ontimi report ya na se oso ocheche okay is this the first time oye osa osu tama na ye wo Brazil no kra no ye mesa sa na no ye me ne ye de abaye ti ababetu ya so na say I hope he was still aggressive with me I would me boom but me reporting my busuani biada me sanso fan ko hospital se na be yo mehu e bisa say adenti na we prepare sa ya na me de ahye me san say me do nti wodo Sanya ma we obefa ne say ye trakeke anso ye ba ye Africa memu ha especially ye Ghana memu ha ekosu de bia obebi wo se me de be ma bomia e na me doso be ma bomia e na one me da ye me de na chase eye chimie wode obomia na ye doso abon se da ko hu se bro no eye wo de intinu wo de obo a eye normal obo se da ko akan bibi o de obo ti pro banyan na asa na wonkwa ene wawie ye na aba no udu heaven a ho ka che nyankopon se eye odo
me do de saa na ye eba nti gisi ya koro me ansa me do aba e na ekoba ni sei hwe abaya oni be mate ana maame oni oba be mate na se be ma no ema na nsa so bro de bia sa be ma no won pewo be ma wodo wo yi ne nsa so de bo da wo yi ne nsa bo 1 2 first one e kwa entwe ma second one e meto so bia wo nim ya second one de beba wo de te ho na me do na bo se wo wahwero nkwa wo yi ase e na obe start e obenya mpena atwe sa adadwo na obokwa kwatwi momume e wo wona so wo betwi momume se ne roman fo ne twi momume wo Yesu atade so sa da na yesie wo na yeye wo yi sa da no obokwa kwatwa ne sisi wiye enti enya wo ma be ma bia ma ne mfa wo tracks akwa wo wegusia wo adofo edo enti wo jai sa be ma na eno enchire se wo wie ya eden aba eno enchire se be ma bia empe wo bio e bi krapo na obi e wo beebi a wo twen se wo ne sa be kan wo aye osekohia wo gigi wo so aye osekohia eda ne nsem enti enkase me do be me na me koka che me busia bi papa no a bi papa de ni suban ni o de obeye be me me oye ni o chi ni tuma na me ye ne den ko mi de ko hospital na se me frɛ police for ni e be chi na eno so kra wo pi kra ni e be ba kra de mi ntimi enkwa ho hia o you have a purpose with your life anya me dia show sa into odo ba wiase wonye wie ya eni be ma echi e ma ni nkun free and fa ne hu ni na woku a ye ti ni kotuma ye mfa ne nko sentence o kodem a obe pia ba ase aba be enjoy the life mesrem emaya no woni be mate na niema we nyina akoso de bia wo ne kasakra abotre mu no we raising the voice no huna wa huni say you are not in a safe hands you are not in a safer hands enti na say we ye there wo dream bibi hu na wo start say wo besesa wa adwen na nyo ho nko ane be ma ya ba ma obi as can you imagine abayo e kan say obu mi de bia mo prepare me na so me fa nko hospital say me do hospital e be bisa me say e den na ye wo wan na ye wo say e am robbers ana den de bi me mpona me ne te e na bo me enti na me prepare sa abrochi me mu so de okoka bibi say be ma no ni tiate ye be kwa arrest no and no na wo ba ni try say what prevent 27-year-old girl and a branch and 29 years. It's a 27-year-old girl. A damn pan a show say, so would I be mania won't win edgino? Would I know win your bemaphobia? A damn pan a season who said, Tama won't poo or money now. Want to come back another country, but and no about Santina Hall. Woo crom na one night we are Caribbean. A honeymoon crown went slow or boo. Now I say, did a chapel on my foot room. Nini na pursue oba no so won sesa na adwen am the one back from aba bechichiwabo empa for 3 good days so we did the so why wo den obi anim acha so wo mu ra dem ho no krona krana we prepare wo jani nyina egugu dem ho be ma no ne tim acha se enmo no anya the time say what tim wo jani be say e fe so wo ma twitwi hwe emema ni bi tim wo den enti oba wo sombo papa eya na to da na full say mema has the power. No man has the power than we ladies. Yea and man, we have powers over men, but we don't know. If we knew this, akabeme pie no betimi edin se huachenda. So let us know the power in us. Na ye make sure say we will not allow any man to take us for granted. We will not allow any man to misuse us and then end our life. Send us to our early graves. No. Let us put a stop to all this nonsense. If you are with a man and the man is maltreating you, the man beats you up and all that, put it in mind that this man is not my husband. Just leave.
there are better men out there, or there is a better man out there who will treat you like an egg. Into the sram. Mayenya sheye papa. Na what I do be ko wo mu de. Anka fenyinam se obetra single. Na wonam na car ball keke. Na wo enu mo nka hu hia pa. Na ebusua aha ena meja mo esi media ene akosua kokua ansa aka Queen Fidi one apa. Koso ana subscribe. I na follow your IG, Twitter, and a Facebook. Now face to share to all other social media platforms are also. Nenya me obi share say we hear this. Makra mo da send message here.